Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. West Karbi Anglong District Press Club and Branch Secretariat Karbi Anglong Autonomous Council Hamren along an Pinpur Aluki Pajirdam. Non malom social media along Kachithang Plup Honorable EM Karbi Anglong Autonomous Council Kangbura Kiling Pen Perangke Apan Ke Therke Haplapen Ke Perangke Atumke Hele Ke Otmati Terrorist Bu Karbok Laki Idon EMR Puloma. Lapen ke mo kometu ni sida kopine dokok pulutang de alang li Kangbura Kiling adai to CN ang jipusi West Karbi Anglong District Press Club President Pen Ning Jepon. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Dr. Tuliram Rong Hangapan Sondak Pen Ing Sai Nangji EMR Pupen Ing Thanvek Nangji Kangbura Kiling Inut EM Pulote Portal Media Print Media Neke Langle Akam Ta Avipu Kipuji A Otkali Matijong Achiklo isi hini penjong si ang thek avi pulotang te West Karbi Anglong IM Council along bibom lang po apostar atok ano gari along otohum ko an makido tar thibji pusi West Karbi Anglong District Press Club President Daniel Inghipet ning Jepon. Hamren pen borson tiso Karbi Anglong News. Topini badak West Karbi Anglong perangki klembang photum an ning duk kacepe klang ang tekel hando akihai EM Kangbura Kiling pen pirangkia tumapan hili kaman ke ot pu terrorist pula so ki mande ke hang penajok la penso taksi lam kang tang lam kang sak la so ki pu penajok si niltum la so alangli ake chok che ke thedung apu taksi memorandum ngata pin pura lo da KC branch secretariat along niltum pipo nang koklo lake pini la so pinpura lo ki pi lake West Karbi Anglong District Press Club ahin pensi pipon lo la so ki pipon na bangke arlo asong punil tumpan nang ke hang det ki pu det abangke niltum ningduk lo la pen ma jok ta herangki ki claim atum ke hili ot dong pen ason ke claim nilitum che thek long le la pen alangli pen ki putu local news paper channel punon print media la newspaper do an pazan alang li ke mane lang ingtung te ngapen phirang ke claim tumhan ke alang thang mane anning mane ka chiklang damlo pulotang te alang li ke anning siksak pik la son si alang li ke pu pena jok si nilitum abang ke ning ki ke oi la pen ning ki duk chepeklang ponang kolo pinpur me iya mang hoi alang li ke long dun la ke chiklon trok ta pleng pelang Cyclone truck pleng pelang jong si fourth pillar la media tumapan mate reporter journalist tumapan jong si laan kang check ke hang char bu pen jong si ing check hai la pen pu hai chedan hai pulotang te alang li ki duk ke la ke me jang ria phan alang li ke lang ji ke thek ji pu bang ke nili tum ning ke the thang na tawe lasinon ilitum kaching honai doctor Tuliram Rong Hang Karbi Anglong Autonomous Council alang li kachiripon ningkan sir ke pleng elo sitame alang li hin pen perangki aphan kachin kiputot kipusit lason nilitum theklong le bon sitame alang li ke cooperative kaita nilitum pen kachirap do news konat ma kisu ahin ke klang alang li kerap ke pidun media tum kisung ke pho alang li kaita kerap dun lason si nilitum ahin pen kachuniri bangke non Kangbura Kiling EM akehai alangli perangke tuman an ki puda dapot lason thot IEM abangke monon pita vedet nangji puse nilituma bangke so dakpen laso pinpur alo bangke pini nadak CM apan kapanong alo ladak KC branch secretariat along pini ladak pinang koklo pasi justice abangke nilitum long vek nangji puse nili akehai Dr. Tuliram Ronghang CM apan chunirilo lapen isi abangke puthi abangke lahano nilitum apor ki pi abangke non hithi la sochiklo jonang bong abangke nilitum apor pilo lapen jongsi mationg achiklo tarik isi hini pen jongsi thang ang thek ave polotang te West Karbi Anglong angkang pi abangke terrorist IEM aphanta council long chak bom lang pu bangke nilitum postar sitame atok anno gari hum ko an makedo auto hum ko an makedo abangke nilitum postar alang li postar tar thibji
nilitum akache song ke lano democratically nilitum la son si che song kon po lano kardom Bokolia Regional District KSC atom pen ganja 2.40 kg kinepon long. Non malom akai din arta ke komatum kecho thap ke jun thapen akai ke che phalang no atom aphai ke pat pon bom si thek pon long. Phai kuni ni phai inkoi ra hiniar ni gangsam por phai hinia por malom utor berbil loring thepi outpost ke parlo taraba salong banghini ganja ke jora toma phan Bokolia Regional District KSC atom pen nebdun cheksi police rideng hodai pondet. Bangso ganja ke banatum matei kacho Georgia tuma phan kepang thekpon lake Pholoni constituency ke parlo Kalibari Asor Samonsil Apomen Santisil Apayemen Gutasil pusi pang thekpon lapen bangso Samonsil ke claim dun bom lake Guarmena Boreng asai kam matei Rongkot High School achoke dara kamsi claim bom puta pinang anatum pen than pachini pon lapen ajir po bangamen Tormoy das pusi banghini phanta pang thekpon lasi KSC atumpen ke pachini pon ateng mate kinebdun longlok laki alang tuma phan ke langpen prekda ka jok abang along mate alang tum kewan abait AS310183 along pen longpon loklo lapen bangso ganja phai KN pon 2.40 kg an arideng pen longpon lo lasi KSC atumpen chuning ripon inut Government asai kam claim bom mabang jongsi lasona kam ke claim pute asai pen ing than wek nang ji puta tuning report nonamat latum bahini aphan haraghat police station an pondetsi police arideng hodai pondetlo Pholoni penaron inti kathar Karbi Anglong news Nili first kaninji alam mangela pulo ala nili amane information kelong le he first pe nili haroghat long beng long dami puya lo he amane nili langjun ji pulo dukan long sangkok lo alang li tum bahani ke bang lo la tum amek prek dak du amane nili bang sang tha pulo pasangkok lo amasi engko nili checking lo alang li tum lo ganja long lo alang li tum lo kan bak dui ganja ke ganja la ke 2.5 bak du 2.5 half gram ko siala malang alang lini tumhanang pul he alang lini tumhanang pulo nili fanang request speak lang poisa stame nang pidet po nili government asa gurista do boya helang he alang li piona kam claim bom angke divan poisa nang pidet po 25000 nang pipo la so kes banang pa beden boya nili fanang he thana long ta pani rinoi poisa nili fanang pul he amal nili thangda pinene lase direct harogat thana fanili mane somjai dela nangliante non pi kam si claim bom ne nili non do bom la ke lamding ro long ke da Bukulia district long ni pine finance secretary alang new pini government asai claim bom amuni da phan las lahaya kam chokle pe nangli tum kupisi puya the do nili tugang tung la nili chuniri gang tung la lo nili tum da Bukulia district pen ke nili tum ke demand ke la lo alang li lo than bang pulote alang li kupisi la sona kam claim alang li la son thelala pulote ala sumar han la son si than poma alang li sumar han la son si hikai poma alang li la son pulote chokche la si la alang li government asaguri do po la bangke ajat peno lili tum timan lo Bukulia district pen ke la si ajat peno la so asaguri ala so pus bangke pini bek nang po pasun bek nang han bek nang po nangli men ko sone nili men long kiri teron la punangli tum majir po menan nang thane tha nili jir po men ala pu ke theng tom temu anong tiron mojari rong pha nangli pier putong claim KSL long pier putong claim bom ne nili KSL long arpu claim immigration secretary Forest Raikom sai khia tum lapen mukro achomang tumang bong chiteng khengdu ada por bhai plia por malong forest atum lapen mukro achomang tumang bong chiteng khengdu labang soka chiteng kheng nang ko athe forest Raikom sai khia tum amit thanga sai mati duty patrolling ka chedama hot chomang atum theng pi kang hu ke thek don long lok pen forest atum labang so theng pia gari ke khang don jia phat bor ilo sitami chomang atum kisang sedet pena jok kang hu ke pona traka king sitami abdunang koklo lasong bong kopi koson penloni forest atuma phan chomang atum kepasik saga jok forest atum sitame jirikendeng police atuma phan birta pipen police atum tami adimaklong paledun lo
Setami chumang atong karju thekte dara jok chetengkheng nangkoklo. Lasoka chetengkheng alo forest homeguard BDS sing lekthi setami aprandam nanglo lapen chumang atum ke bangpho aprandam nanglo. Lapen isi kamang humi me alama bangke bangke thom thengpi kang hua chumang atuma phan mukoilum outpost anwantang derle kopi koson penlo Meghalaya DC SP atum mukoilum outpost along wangpen Karbi Anglong DC DP atum pen chingki chithan pen bangke thom thengpi kang hua chumang atuma phan pontudet nona poran karli tang bidia sing lekthi kichitang abang arpum chipari deng ponong lelang Meghalaya si kichitang abang arpum ke pon pose birta rebdun long News Desk Report Karbi Anglong News আমাৰ যেটো ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ অফিচাৰে প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰে এটা খবৰ দিলে যে তেওঁলোকে এখন ইলিগেল টিম্বাৰ টুৱাৰ্ডছ মেঘালয়া ৱেষ্ট এজেণ্টসকলৰ ফালে লৈ যাবলৈ গৈ আছিলে ৰখাব কোৱা নৰখাওঁতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ DBL গানেৰে ফায়াৰ কৰোঁতে গাড়ীখনৰ এটা টায়াৰ পাংচাৰ হয় আৰু আপোনাৰ গাড়ীখন ৰখে তাৰপিছত তিনিজন মানুহ কেইবাজনো মানুহ আছিলে তাৰে তিনিজন মানুহ তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিলে আৰু মোক লগত ফোনত কথা হয় তাৰপিছতে মই মাকৈলুম আউটপোষ্টলৈ লৈ আহিব দিলোঁ মাকৈলুম আউটপোষ্টত য'ত আমি আছোঁ এতিয়া ইয়াত হেণ্ড অভাৰ কৰিলে তাৰপিছত আমাক পুলিচ এছিষ্টেঞ্চ বিচাৰিলে সেই ট্ৰাকখন আনিবৰ কাৰণে আমি জিৰিকিন্দিং থানাৰ OC এজ ৱেল এজ মাকৈলুমৰ IC আৰু ষ্টাফ সহ ফৰেষ্টৰ পাৰ্টিৰ লগত গাড়ীখন আনিবলৈ পঠালোঁ তেতিয়া 4:30 বজাত গৈ পালেগৈ কিন্তু টায়াৰ পাংচাৰ হোৱাৰ কাৰণে টায়াৰটো ফিট কৰি থাকিব পৰা নাছিল কিন্তু ইন দি মিন টাইম অলপকৈ মানুহ আহি তাত গেডাৰিং হ'ল ঠিক 6:30-7টামান বজালৈকে তাত মানুহ বেছিকৈ যেতিয়া গেডাৰিং হ'ল তেতিয়া ফলত খবৰ লৈ আছিলোঁ মই ৱেষ্ট এজেণ্ট SPৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ তাৰপিছত আমি ট্ৰাকখন এৰি থৈ পেলাই মানুহখিনি বেক কৰিবলৈ কৈছিলোঁ কিন্তু অলৰেডি দুইফালৰ পৰা মানুহে উঠি আমাক ওপৰত এটেক কৰিলে আমাৰ পুলিচৰ মানুহৰ ওপৰতে দা কটাৰী লৈ পেলাই এটেক কৰিছে দুফালৰ পৰা এটা এতিয়া আমি তদন্তত কৰিলে ওলাব কোনোবা ফায়াৰিঙৰ চাউণ্ডো শুনিছে বুলি কৈছে গতিকে আমাৰ মানুহে যেতিয়া ব্লেংক ফায়াৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তেতিয়া আহিলে পিছত আমি গম পাওঁ যে তিনিজন খাচী মানুহ জয়ন্তীয়া মানুহ আৰু এজন কাৰ্বি ল'ৰা হোমগাৰ্ড ল'ৰা ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন আছিলে তেওঁলোকে ঢুকাইছে আৰু এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে আৰু দুজন মানুহ অন ৱে টু জোৱাই হস্পিটেল জোৱাই মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টত তেওঁলোকে ঢুকাইছে আমি এৰেষ্ট কৰিম আমি কৰিছোঁ আমি তিনিজন মানুহক আমি কেছ লৈ পেলাই আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ এই তিনিজন মানুহৰ ওপৰত কেছ লৈ তেওঁলোকক যদিও আমি মানুহ এৰেষ্ট কৰিছোঁ পুলিচৰ এটা থাকে যে কিছুমান আপুনি কেতিয়াবা বেলেবল ছেকশ্যনত এৰেষ্ট কৰিলেও আমি যদি দেখোঁ যে এইটো পিছত দিগদাৰ কৰিব পাৰে আমি এৰেষ্ট কৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰোঁ আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'লেও ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ যদি হেৰি পিচ এণ্ড ট্ৰেংকুইলিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ থাকে কিছুমান কথা আৰু আমি সেইটোৰ কাৰণে আমি মানুহকেইজনক ইন দি মিন টাইম আমি যাবহি দিছোঁ ৰিচিভ কৰি আমাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে আমি একদম ৰিচিভ চালান বনাইছোঁ কোনে নিছে তেখেতৰো আছে উইটনেছসকল আছে আমি আমাৰ ডিফু মেডিকেল কলেজত তেওঁলোকৰ মেডিকেল কৰাইছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কেছ চলিব আমি কেছ তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি সাক্ষী প্ৰমাণ লৈ পেলাই আমি ভালদৰে ইনভেষ্টিগেট কৰিম পিছত আপোনালোকক জনাম তেওঁলোকৰ DSP এজন আহি ৰিচিভ কৰি গৈছে তেওঁলোকৰ SP আহিছিলে DC আহিছিলে আৰু যিজন থানাৰ তেওঁলোকৰ DSP ল এণ্ড অৰ্ডাৰ নামটো আছে মোৰ মই আপোনাক দিব পাৰিম তেওঁ তেখেতে লৈ গৈছে আমাৰ যি হোমগাৰ্ডজন যিজন নিহত হ'ল তেওঁৰ ডেড বডিটো কি হ'ল তেওঁৰ ডেড বডিটো তেওঁলোকে লৈ গৈছে আমি তাত পষ্টমৰ্টম কৰিছে আৰু আমি DC আৰু SPৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু তেওঁলোকে এছুৰেঞ্চ দিছে আৰু আমি অলৰেডি হোৱাটছএপত আমাৰ ডিটেইলছটো দিছোঁ হোমগাৰ্ডৰ কমাণ্ডেণ্টো আহিছে ডিপুৰ পৰা গতিকে শুদ্ধকৈ নাম লৈছোঁ আমি Baik pen dampar kache tong ahir ing tangrak an pen lapen bang hini abang phu arenga hukesu. Phaikoni ni phaingora hini arni anar lopor phaikre hini apor malom borpothar police station ke parlo Deopani Durga Mondir athengno ihum abaik Deopani anat pen ke wangbom lapen ihum dampar Siloni jan anat pen ke wangbom NH 39 atowarpi Deopani Mondir athengno along baik pen dampar kache tong ahir ing tangrak an pen lapen dampar katewar abang awar saiki mecho NC kat juipusi ongdung arat atum pen nang thandun Bangso birta arjulong si borpothar rai komsai khiatum adimak long anpali damsi bike pen dampar aphanche pari dek bon lapen banghini arenga huke soatum amen lake minal gogoi arong badili para asar bura amen karlitang nobin gogoi PS dergao lapen minaksi hajorika asar bura amen probin hajorika arong sinatoli lapen arenga huke soatum aphan Deopani pharmacy alongsi selang ponlu birta ke tokbom apora hotke kithi ke jang avila bike registration number AS03G 6617 Dumper registration number AS05C 7141 Rongagora pen Lawrence Lekhe Karbi Anglong News